بصبه دمجمير دوي بر بصبه فهل طهران سروك مكتبة سياسية تفجرا حماس اسماعيل خانية هاتا كشتن پیش ویجی ایریشک اسرائیلی لحنبری برپرسیارک حزب الله لبنانی یاکو للبنانی رودا بو هبو بیگو من اویک دا آستا نافخویی روشلاتا نافین دلی هر وها دا آستا ناف دولتی دجی کارودانین گلک برفرح لبیخوانی گلک ولعتان اف بویر شرمزار کرن هر وها هن ولاتان جی گریدای وی بویرا گورودای بتایبتی جی جالی امریکا و وسیله در وی امریکا دست نشان کرد کو آگاهداریا امریکا جوی بویری نبود. دکتر باسل مرعاوی شروکاری سیاسی عزاز سوریه الگلمنه سلاف بود بریز مرعاوی اف بویرا رودای الگورا بهوریات وی خستنا آگره کی نول روجلاتا ناوین رود ده؟ بله تماشوان هجا دکتر باسل معراویش عزازی لگل میم بگو من ده پیوندیا ما لگل دکتر باسل معراوی ده کل عزازی دورکه گلک يعني آلوز لسوري جارنا روشا انترنتي ده برسكريك درد كفن نها ديار برسكريكا انترنتي لگل بريز معراوي بيكاتي بريز معراوي اف رودانا كو شديدن بيكاتي طهراني كشتنا اسماعيل خانية اسماعيل حنية باورت كي في خصنا اگركي نول رجلاتا ناوين رود ده نعم مساء الخير بله ایوارا باش سلام له مؤلیان امنها دل پیشبری جنگی کی گلک برفرین لی هم آلی نخوازن قوی راستی راب گهینن تنيكو جنگك راست راز جد نفبرا إيران إسرائيل دبيت رجهاندن لهر يك جوان خوش جيفة تزن و إسرائيل و إيران برصفة هفتدن لهر درجة و شر بوكالات جي بردوام دكا و همو أو الرمادي أو الحرب وتالي وسط الصراع أو جمانجيهات الراكرين دقالوان لخستنان ينكو بحثا الشر بوكالات ذكر ليكو جبر دهيا ما 24 دمجمير در بازبو ايدام ديتن چاوا ايرشي سرسي ولاتان هاتا كرن لجرف الصخر لعراقي وكو قلق ايرشك بهزبو و دمجمير دوي شويجي مديد لإيراني اسماعيل هنية هاتا كشتن و هر وها سه چهار ولات دوان ارشین اسرائیل ده هات نبردمان کرن و به آرمانش کرن او البته اوی رامان دیگه اینک و ام کتین ناوا جنگه که برفره و توایا ولات اندوره کتین ناوا و شری هرج عراق سوریه لبنان و یمن و ایران جی دكتور باصل حتى انها جالي اسرائيل و تو داخويانيه كي فرمين هات يراغاندنكو لبيشت في ريشه اسرائيل امريكا جيد بيجكو ازنا آگاهداري في ريشه ما ت حلوستي فان حلوستان شواد نرخينا نعم بله نعم إسرائيل دائما إسرائيل هرتم أو أوبراسيون الخنا رجعينا لهن جاران أو بربستيارياتيان هالدقرة محسن فخري زاد في قلب طهران مديد تشاوا تل أبيب ناف جرجة
طهرانه كرا ارمان جبو كشتنا اسماعيل هنيه ولهند فرندنجي اسرائيل نكاره بربسالت ياخوا راب جهينه جكشتنا مهفانه ولاتا كديكه ما رح نحن نستنى اسرائيل لحتى نابت الباندا اسرائيل بمن داكو او برسالت ياخوا راب جهينه يانجي امريكا برسالت ياخوا راب جهينه الدين اعتداء على ضيف اجنبي على دولة عضو في الامم جرك ام بهمو اليان ايدانا وبروتستويا وان كريارن اسرائيل بكنو شرمزار بكنو سر امر واقعجي ام بكريار وبرسوي بدن واسماعيل هنيه هر شقاص او برسالت خوجرانا كاين جكشتناوي لهمو الي دزان تنه اسرائيل جكشتنا هنيه مفاداره او كريارا ويا و يحيى السنوار بشتي يحيى السنوار او كاسد يامي تفكير حماسة يعني ما ضل شيء محرم نها تتشتك نما هاي اولا عم تزانن بشتي وي بارمانج قلتنا اسماعيل هنيه لنفا طهران جبال اسرائيل كنت هيلك نمايك اسرائيل درباسنك وحماس لهر دركبه بك ارمانج و مسلمين اعداء من الدرجه الاولى موساد فهاي كمان نقلي انه يا جماعه لا حدا يستضيف حركه حماس هي تكسك جنها بيفاتل ولاتك نكاره كسر كده كي حماس مهوان بك بشتي كشتنا هنيه جبركو هر ولاتك اسرائيل دکاره بگیهی تا هر ولاتی و کسی که حماس سر کرده که حماس به آشکارات دا بجدار به یا مهوان وان به او جی پیام که جبال اسرائیل و جبو همو آلیان بلاف کریه کو بله او دکاره لهر درکی به او دکاره بگهیتا نوا هر جهکی کو او بخوازه و هر وها يعني في او پیامه که گله که مزنه کو ام لیدنیرن ددانی ناصرو که نوده جبو ایران مهوانه که او مهوانه وی ولاتی بکتا آرمانج قتلوا على الاغلب بطلق ناري ولا ترد على انه صاروخ طلع من غواصه او شيء تانهاجي تهرجلين زيدان منينك وام بزانبن او روکت او موشک جکیجان دری هاتیه آراسته کرن گلک سپاس بوده دکتر باسل معراوی شروکاری سیاسی جعزازی لگلم